Ngibona question le sesenze question yokugcina 10.2 ebiqalela senza kwenye ku-separate video 10.2.1 up to this point. Then kune-question elandelayo ethi prove that the length ED, EA, EC in this order, in le order le, form a geometric sequence. Ukuthi form a geometric sequence. Yabo ukuthi ama-questions angajwayelekile la ukuthi la ama-length lawa form a geometric sequence. Then yabo into kanjalo, but sekumele understand ukuthi why be include the geometric sequence. Kusho ukuthini? Sine so prove ukuthi like lawa ama-terms e-geometric sequence into esiyiprovayo. Kodwa ke ake senze lokho okwenzakalayo mangabe kwi-geometric sequence. Silindeleni ma kwi-geometric sequence? Silinde ukuthi law divide by law elingana no EA over ED. Silindele ukuthi EC over bani over EA. Leli side le ngithatha njenge term, le term la divide by le term la is melingane na yipi? Ilingane nale ngapha ngithi no EA over ED. Yabo lawo bawuthi kumele balingane. Sikwazi ke thina ukusho because sizoyiprove lento. Mase sithi bayalingana straight sizovele sibe wrong yonke into because sina singaka prove nje sesithi bayalingana. Yila bese siba prove ukuthi bayalingana. Then wena usuyayibheka laba ukuthi sinikeziwe yini ama length alama side lutho abasinikezanga bese usebenzisa wona ukuthi substitute la. Then bese sibona ukuthi bayalingana sithole lo separately nalo separately. Since asinama length la mhlawumbe uthi khona lo 10 cm. Excuse. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi yini enye into eveza lezi zinto kanje ukuthi kube nama ratio equal kuyi-Euclidean geometry. Yipi? Ngaba i-proportionality theorem. Okay, high proportionality theorem. Then kube yini? Proportionality theorem isebenza ku-triangle. Kuba kanjani ku-proportionality? Ithi BC over BA is equal to CD over EA. Yabo kusema ratio lapho. Futhi yona into esingayicinga leyo yokuqala. Esibili yipi? Ile ama-similar triangles. Ama-similar triangles ngesikwazi ukuyi-predict ukuthi be kanjani. Kodwa nje kuba ama-ratio la kube divide by ratio yangapha kwelinye i-triangle. Kuba since makuyile triangle le isimilar kule enkulu le enkulu kuba kanjani? Kuba uCD over CE is equal to bani? Law over law is equal to bani? Is equal to le side le triangle over leli. Kuba kanjalo. Shuthi sina sesizocinga eyokuqala yipi? E-proportionality theorem. Shuthi lama side lawa bengaba in part of i-proportionality theorem ahambe ngalendlela. Shuthi yona sizoyiprove i-proportionality theorem. Yeah, so prove yona ukuthi iyenzeka yini kule triangle. Yona yenzeka uma kunjani? Yenzeka uma ngabe this side is equal to is parallel to this side. Sesibheka ku-EC. EC okay ngathi yathembisa sibe sithi EA EC melabe nobani nale opposite elingale because the full side leli ibe okay ithi EA seyiyagenja straight. Sibe siye ngale shoot akusiyona. Sithi EA over ED. Mayithi EA kumele ibe la. Then sayithi ED shoot akusiyo futhi because ayaphambana ama side. Shoot singabhekani similarity. Ama-similar triangles vele ngesikwazi ukuyi-predict similarity because imixekile. Iyona chance ke sisisalela sibheke yona ukuthi how does it form. Kusho ukuthi sithi sizoyiprove lento thina into esisingayicinga yini similarity uyiprove ngale kuma-triangle. Asiwazi ama-triangle kodwa siyazi ukuthi lawo ma-triangle kumele sinikeze i-ratio enale part le equal because yes siyiprove. Futhi ama-triangle yesu singawacinga kuyo le ratio le. Yabona? Futhi singawacinga ku but asikhohliwe ukuthini but ubani so lokho okula uzokubuyisana ngapha. Mhlawumbe kungenzeka ukusiza EA ulingana nobani no EB but A is equal to EB proven. So cinga in ngokomqondo wethu thina imqondo lethu siprioritize ne-equal sign because so prove ona lento ukuthi i-ratio la is like i-constant. Kusho ukuthi lama lokho njani ayalingana. I-geometric sequence leyo constant difference. Kusho ukuthini? Sesizocinga ama-triangle ethu la. Triangle so akungasihamba kanje sibe sihambe kanje. So icinga ECA
CA ikhona i-triangle besihamba kanje sesihamba kanje EAD ayiphumi futhi i-triangle mesihamba kanje sesihamba kanje manje uzoyicinga uhamba kanje i-triangle eyodwa ECA ikhona ECA uyelo yophuma sihamba kanje EAD ayiphumi kusho ukuthini khona into engahlangani awaphuma ama-triangle wethu sesingacinga kanjani ECD kanje like cross ECD ayiphumi shuthi awaphumi la ama-triangle ethu sesizokwenza njani because lawa ama-length siyazi ukuthi loku lingana lo mhlambe loku khona la singasilekelela khona gcine sekuyishintsha yonke lento le seyiba yinto ekhanda ama-triangle u-EA no-EB shuthi la singa-replace abani because they are equal sozama manje ngithi asinayisho ubani lana u-EB la sesifaka bani or EB because bayalingana lana sithi ubani EB sesizocinga ngobani manje sesizocinga ngalo EB yangithi because la balingana then sengithi instead of lo singanalo because they are equal vele siprovile sesizocinga ngo-EB manje ama-triangle sesizothi sizocinga ngo-EB sithi EBC soyicinga lawo i-A lo suyamiyeka u-A because sisebenzile wangasikhiphela sicinga ngobani ya socinga sihamba nje sicinga sihamba nje sothini EBC siyayithola u-EBC okay samthola u-EBC then masihamba kanje sibuye sithi EDB siyayithola sitina la okay kusho ukuthi ngayona ama-triangle ethu lawo then yiblo triangle efomekile EBA yeah EBA and triangle bani okay u-EBA ngawo EBA so leyo triangle la masihamba kanje sithe EB nakuyona EBA yimo senze mistake besiveze kahle le nto sesishintshile ku-EC over mina bese include nalo A kanti bese phumile u-EC over EB is equal to EB over ED khani siwacinga kahle ke yabo lo A bese ngimfami nento triangle kanti bese sivele simkhiphile khani siwacinga ke ECB iyaphuma sithola triangle ECB ama-triangle lawo yiyo leso so-approve ukuthi they are similar sicinge kanje EBD iyaphuma futhi naleyo EBD okay triangle EBD yeah ilama triangle o2 noma sithi okay ilama triangle siwatholayo amanye bese ngacinga maphi EBD masihamba kanje EBD siyithole la EBD sibe sithi ECB noma yimaphi angizila oqala and because asinayisho ukuthi imaphi azosikhiphela into ecorrect sinayo apha amanye imaphi u-ECB triangle ECB and yiphi triangle ECB no EBD EBD yeah EBD sambe kanje ECB sathi lethe yodwa ngeke samphinda u-E because amalethe i-triform ama side awu-3 amalethe awu-3 futhi kumele angafani ECB EBD yabo uthi la sisatholile ilama triangle lawo ngenza ukuthi similar or kube yimaphi ingahlukana ngo-3 because angithi siwacingile sisa kanje sizacinga futhi sesiya kanjani kanje singacinga sesiya kanjani futhi kanje shuthi ngobani
la awaphuma obvious i-BB should awaphumula because silethe iyaphindeka u-B funa be-3 abe different ama-letters of triangle shothi ngaba possible between lama triangle boyi-2 isimilarity yethu sesizobheka ukuthi in triangle ECB similarity ithi ama-angle ama-interior angles akhona kumele alingane wonke ama-angle ale triangle kumele alingane nawo ale triangle ECB kumele abe similar namuphi no-EBD ECB ile triangle le enkulu le kumele abe similar nayiphi no-EBD okay ngayenza isense lokho because yabo le nkulu le triangle enkulu ino-angle E lena encane ewu-EBD inale angle le ewu-E futhi i-common sibuye sibheke ukuthi le triangle futhi lena ethi ECB inale angle le ewu-C kanti nala kule triangle encane khona u-B2 ole equal to le futhi lawa engaba similar obvious sekuyatholakala bisa obvious okay nangapho sengaya futhi ECB okay anginakanga ukuthi yabo lama zinto siyafana ECB no EBD ama triangle afanayo okay kwesinye isikhathi abengahluka into efanayo le bese ngenza nje okay futhi sesizothi in triangle ECB and siwathole lama triangles waprove into efanayo le yombili yeah and triangle EBD kanje so uzoprova ini a-similarity kulama triangles lawo number 1 so uya-indicate la ngomsizi ukuthi lo E uform i-angle yobani i2 noma i1 noma ibani so uya-triangle bani ECB iyavaleka phela iphele kusho ubani u-E2 lo ubhala ngomsizi wakho la uzograph ekugcineni because sina sifuna akusayenzi sense mase ufaka othula kodwa uveza ama triangle ECB u-B muphi u2 and 3 futhi la sinobani sino 2 and 3 u2 no3 bakhaveka bawu2 then uC vele okay ECB okay sengenze mistake la u2 and 3 ungena la then uC uyihambela yedwa then la u2 and 3 u-B wethu ufome u-angle bani u-angle B2 plus angle B3 yabona sesiqedile ngale then sesizekule ngapha ethi EBD ubani yokuqala angle u-E2 lo E umele ukhande angle u-E2 then u-B umele because iyavaleka ithi ukhande angle ubani B2 kuphela B2 then u-D EBD u-D ubani ise-D1 sesitholile ke thina inhlobo sesizobheka ukuthini soqhathanisa wonke lama angle ukuthi le ngabe iyalingana nale noma le iyalingana nale noma le iyalingana nale noma le iyalingana nale ngapha ama angle lawo sesiwabonile sesizothini-ke sesiyabheka la mawubheka lo u-E2 nalo u-E2 futhi into efanayo vele le futhi sesizawutholile automatically alinganayo i2 no-E2 iyalingana sesizobheka ukuthi kanjani because lana ku-obvious u2 nala u2 i-angle eyodwa le u-E2 no-E2 siyobheka ukuthi alingana kanjani sikule triangle le encane nalena ewu-EBC sorry ile encane ewu-EBD nalena EBC inkulu then bese kuba EBD ile encane nale enkulu le encane le yethu nalena enkulu seyiphelele yonke le kusho ukuthini ngoba lencane ila phakathi khona i-angle futhi sebeyishare obvious u-E2 bayamshare umshare nale enkulu bayamthatha bobabili angle efanayo so bheka u-E2 lingana kanjani no-E2 E2 kule triangle encane no-E2 kule triangle enkulu u-E2 uyambona ukuthi uyavela kule triangle lena encane avele futhi kule enkulu kusho ukuthini kusho ukuthi u-common uvele komabili ama triangle so uthi angle E2 okay so uthi okay noma ungasakubhalanga ukuthi statement so uthi angle E2 is equal to angle E2
then i-reason yakhona ithini common angle ya then i2 no i2 noma ungavela ukuthi angle i2 is common shothi angle yokuqala uthola ngama angle awungakhi awu3 la then izinto sezisimile so uthi number 2 so ucinga ama angle okugcina imaphi sizocinga mhlawumbe i2 no i2 sobatholile sizocinga bani u-angle C mhlawumbe no angle B angle C no angle D uyakubheka lo ukuthi kwenzakalani angle C nangu angle C kule triangle lengapha then mawumbheka kunale ngapha vele sekuvelile ukuthi ulingana nobani no B2 angle C ulingana no angle B2 angle C nangu ulingana no angle B2 nawo ama dots besilinganisile so uthi wena angle C is equal to angle B2 i-reason ithini angle C akususa i2 lo just uC nje yabo uC ophelele is equal to angle B2 why angle C nangu angle C lengano angle B2 why belingana kune tangent la shilo sathini it's a tan chord theorem oqhunga ngapha this is a chord it will subtend la reason yabo belingana yini it's a tan chord theorem la angle C is equal to angle B2 then awesithathu seku obvious because i triangle nama side awu2 le triangle maseka na u2 ngapha lesithathu vele sithola ngokufana komabili ama triangle ngosum of angles in a triangle futhi omabili ase obvious usiyalingana imaphi kasele i-angle bani u-B2 plus n3 B2 and 3 futhi sibiza kanjani u-angle BC to cover labo 2 no-3 bobabili futhi u-angle BC is equal to bani sesivezile le is equal to bani angle D1 besingakayivezi angle D1 ithini reason ithi ama third angles of a triangle ama angles of a triangle la azobelingana because ama lokhu njani lawo u2 ama angle obvious vele ku each triangle asalingana vele lawo sithathu ke sithola ngendlela efanayo ngokuthi sithi 180 minus lawa awu2 asekhona then kukanje futhi ngoba sisithole izinto ezo3 nama side vele triangle awu3 sesiqedile sesizosho ukuthi lama triangles are similar sesithi triangle bani so inema kahle siyamsena ngokufanayo ilethe ezobe iqalela ake siqale ngobani triangle ECB futhi sizoqala ngo triangle sibuye sithi similar to triangle bani funele angle le ekhandwa ile letter kube nala kuqale yona la linganayo aqala ngokulandelana le triangle le sabheka le triangle ngapha u-angle ukhanda angle E2 ulingana nobani no-angle E2 ngapha okay nangapha kusho ukuthi kumele iqale ngobani ngo-E silandele sobheka futhi amanye lenganayo la ubani enye i-angle ekhandekayo ikhanda u-C ubani u-angle C2 okay futhi singalandela ngo-C u-triangle EC sesiyobheka ukuthi lo C2 u-angle C lo ola le triangle le ulingana no-angle obani ngale i-D noma u-C mangabe u-C shothi ulandela ngo-C then ilingana nobani no-angle B2 shothi ulandela ngobani silandela ngo-B yabo la ugcina seko obvious vele ama side okugcina ubani u-B u-EBC ile angle partner ndawo shothi ubani u-B nangu B then la nobani besingakayibali ulingana nobani no D1 ikhanda ubani u-D then i-reason yakho seyithini uthole ngani ukuthi laba bayasimila ukuthi basimila kusho ukuthi ama side abo wonke aya equal nalama lines ya represent ukuthi laba line bamila ngisiyezwa similar ama lines amile then ukuze ungayikhohlisana ukuli representa similar triangles i-reason yakho isini ilento oyitholile uthole ngani ama angle yala lingana angle yala awungakulama angle mase wonke awu3 futhi angle wakho wonke awu3 angle yabo so uqedile angle emva kwalana soya kuphi because sina siyo proof wazi ukuthini emva kwala kule step wazi ukuthi ama ratio akhona aproportional so uzothini le first le divide by le first yama letter lawo ubuye ithi last 2 divide by last 2 ubuye ithi first and last divide by first and last uzothini
EC over bani over EB is equal to bani, equal to EC over EB. So wenzele sozothatha ngiphi i-last 2 is equal to CB over bani i-last 2 futhi over BD is equal to first and last EB over first and last ED. Ithini reason yakho? Ithini? Ithi lama triangle similar. Ithini? Similar triangles. Lama triangle mase sinoma triangle la ukuhlezi kwenzeka ukuthi ama ratio khona abe proportional. Then sinto esiyoyiprove ukuthini? Bese soyiprove ukuthini thina? So prove ukuthi i-ratio between lama terms lawa as to a geometric sequence. Uze form i-geometric sequence, i-ratio yabo in this order kumele ibe equal. Sesiyobheka ukuthi la kule ratio sitholile akuveli ukuthi EC divide by EA, EC divide by bani, divide by EA. Akekho ku EA. Shuthi silahlekelwe EA kodwa besitheni? Besithe u-A ulingana no-AB yangithi. But since u-A engaveli simdinga thina sekumele simkhumbule ukuthi lingana nobani? EA is equal to EB. Naku la EA is equal to EB. Okay, shuthi okay, i-ratio so into soyiprove thina EB EC divide by EA. Nangu EC la kumele kube no EA obvious because iyaphoqa sithi EC divide by EA. Yabo itheme phambili divide by itheme esemuva. EC divide by EA. Siyazi la ukuthi vele sekuno EA because EA is equal to EB. Shuthi singayi replace sithi la EC divide by because laba balingana isikhanisa ipizo faka ku-A because yamdinga EA is equal to sizogcina ukugcina ethini EC divide by EA, EC divide by A. Sougcina EA over ED. Upho EA over ED. Nangu ED. Kodwa siyazi ukuthi lo EB lo kumele replace ubani? U-EA khona izokwenza lento esidingayo EA. Kodwa siyazi ukuthi EA is equal to EB. Shuthi la singafaka bani? EA esikhundleni sa EB. Sithi EA over bani? ED. Yabona? Uzothi but then so thathe uyakwazi ukuthatha le piece le nje obade ngisho uthatha le piece nale piece le uyenze yodwa. Nale ngapha ukuthi singalandela kodwa nje the two parts ungayithatha nje yodwa. Yiyo ke lento kade sizoyiprove thina. EC is equal to bese uprove ukuthi lo nalo balingana. Then so thinik bathi asiprove ukuthi lama length form i-geometric sequence. Then sizothinik ukuze uconclude sozothi ED EA izothatha lento abanginike yona and EC baform uzothini form a geometric sequence. So yabatshela ukuthi lokho kuform geometric sequence. Why ukuthi kuform geometric sequence? So thini they have a constant ratio. Then sozothini they have a constant ratio. Then yeah, EC and ED have constant ratio. Yiphi constant ratio yabo ile because EA divide by ED, EA divide by ED is equal to EC divide by EA. A lo then so qedile ngale question yakho. Yeah, beyi question ewu 6 marks la.